Imaynaya munasqa kuyamasi kunandia mark'ayta pachimuykichik sapa nik'ichikman. Devoción matutina kunanpaq niwanchik ama umaykita pakaykuychu nispa. Imaraykuchus kayta niwanchik apóstol Pablo yachachiwaspa kasun maychus kasan kay iskay carta Corintio niwanchik chunkayu iskay chikllashqan ninga hinata. Mañakuykichik ari qankunaman hamuqtiyqa ama sahrapaq hap'inawaykichikta imaraykuchus ñuqa sinchita k'aminay tiyan ch'atakuwaykunataq ch'atanaykutaq tiyan pikunachus nisanku aychaman hina purisqaykuta chaykunata. Apóstol Pablo kaypi nisarqa ñuqaqa mana aychaman hinachu kawsasani kay pachapi. Chayrayku ñuqaqa mañakuykichis qankunaman hamuqtiyqa ama sahraman hina hap'iwaychikchu nispa. Ari munasqa kuyamasi, wasinchik ukhupi imayna apóstol Pablo kawsarqa tukuy creyente kunawan chay tiempopi pay pasarqa aska llakiykunasta nisuman aska problemas niyuq karqa payqa. Imaynata ñawpaqman lluqsirqa, imaynata ch'uwaychayarqa chay llakiykunasta, chay futiykunasta, pay niwanchik primerota Diosninchik tataman qaylakuna tiyan, chantaqa sinchita sayana tiyan, llakiykunas, conflictos, problemas hamuqtin kawsayninchikmanqa ama alqinachu tiyan nitaq pakakunachu tiyan. Manchayri Diosninchik yanapayninwan tukuy humildadwan cheqankaqwan ñuqanchik ch'uwaychana tiyan chay problemata. Tal vez qan wasiyki ukhupi wawqimasiykiwan, familiaykiwan problemas kasan. Qantaq kawsay yachaykiña chaywan. Mana nimata ruwaykichu, ahina kawsana tiyan, ahina kachun nispa tal vez dejasayki. Pero kunan Diosninchik tata kallpachawanchik ch'uwaychanata, perdonanata, librakunata tukuy llakiykunamanta. Atiyki icharimunasqa kuyamasi, pero sapayki mana. Solo Diosninchik tata makinmanta hap'ikuspa ñuqanchik kayta ruwayatisun. Ama pakakuychu umaykita niwanchik imaynata avestruz ruwan nispa. Avestruzqa hatun ichari, chayqa enemigunta qhawaspa avestruzqa pakakuq kasqa umanta umuykuspa chantaqa hallp'aman churan pakakuspa. Ama hinata qankuna ruwaychikchu, mana sapaykichikchu kasaykichik, ñuqa laduykipi kasani niwanchik Diosninchik tata. Entonces chayta ruwana tiyan munasqa kuyamasi, hap'ina makinta sinchita Diosninchik tatamanta, sinchita sayaspa ñuqanchik ch'uwaychaspa kasun tukuy llakiykunasta. Astawan kusikuyta ñuqanchik kawsakuspa kasun kay pachapi hamunankama Diosninchik tata. Chay yachaywan kunan día ñuqanchik kay pachakuna kusisqa kawsana k'ayakama.